Hai menaza ting chomai iawang reme zaina maigu Zeme News Ma Nsa ge hai menaza klom na maigu marasam rai lang ba kumchang na jang kai kana ke Manipur ge assembly election bamrab ge candidates mizirang gai zalam widele kumchang na jang kai kana Manipur assembly election tarab ge constituency reaksrok bamige reaksrokli BJP mena contest gulai jasale zai tige 10 former congress leader banai congress 16 MLA nai kumchang na jang kai kana ge BJP ge join te ku chiza bam boss BJP candidate hange election tara hange pnis nu ticket ngole jasale zai injin nai haji himreket kri ke kumchang na jang kai kana ri mai ge Manipur ge assembly election candidate list release announced lu bachangge BJP mena 60 seat constituency 60 seat polls ngobe BJP ne protester zaigada ba party mena puni lunga lakja India ram go prime minister Narendra Modi banai Manipur go chief minister and Brian Singh panai mi ne rudle report chai si Manipur ge MLA hangchom me subcom bo hangdo ticket ngo malai khagda wangchi me BJP candidate me hange puni go ticket je peni le je sale Manipur assembly election candidate list chuna kya kyo gara chief minister and Brian Singh go traditional seat hengang kachebe polls ke panai contest te gule sai Manipur minister Biswajit Singh ne tongju seat polls ge panai contest te gule sai Manipur former national footballer Somatai Sajia ne Ukrul polls ge contest te Manipur BJP mena file te gai bige hle me hangchom je ticket sai Muslim pe former Manipur Congress chief BJP ge join te ko chipe pe hangdu BJP party ticket ngole zai renma za Govindas Tawjam ka chepe hangdu ticket ngole report chai si chi ticket ngome hle me bo hangchom ji namcha kipgen from Kangpokpi SS Olis from Changdel Suraisam KV Devi azam bo hangchom hange party ticket ngodele zai BJP mena file te gai betaka administrative service officer me hangdu ticket ngobige Digang Lunggang Mei from Nungba, Yengkom Surchandra Singh from Kakching, and Ragumani Singh from Uripok. Azang me bo hangchom hangdo ticket ngodele jasale. Manipur assembly election ge BJP mena 60 seat contest gulai jai Manipur ge BJP ne majority gulai jasale. BJP Modi government ne sa jai Manipur ge stable government chango jai di sebre mete yongo jai development me cham bete yongo le jai Manipur election in charge Bhupendra Yadav ne sale. Jammu and Kashmir ge hanam kya mane police pe bizi Muhammad ka chepe jan zmaigi kunta minge pi ge piki taigi ne pachu kapchani dele je sale jai police mena sa ja bugu case ja file ja register de ga ne jai bugu case ja chuna investigation ta ja lamule jai chi terrorist nam kya bodu je pe do mata ne pe gule je sale jai Kashmir zone police nen janai rimai ge sa ja hangminge me nam kya me jem commander banai Jahid Wani Pakistan terrorist me ja Jammu and Kashmir ge army mena kapchat le je sale jai Kashmir IGP ne sa ja Jahid Wani banai Pakistan terrorist Pakistan hanam kyam je kapchat lube aja ani hange ibe jai ke dibe dele je sale jai hangminge me je kapchat ge bot ngam ge ne hangke je kapchat jai Pulwama ka chebe ge ne mina hangmadai me je kapchat le je sale jai India ram go health minister Dr. Mansukh Mandavia ka chepe ne Sunday mai get tweet te guys India ram ge plan 18 plus adults me full vaccinated dose pakna ba lulu me 75% complete le je sale report ke chibe Assam ram go COVID-19 case update 24 hours since by konta kang khaim dai long ne case ke chibe pa ka dai plan te je chang na ja hai na ja rak skui ma dai je pet le je sale pot chai sui je haim nge je himre minge je Kamrup Metropolitan District ne le je sale zai chuna Assam ram ge plan active COVID-19 case bamba chang kai se ja hai sna ja rak te set me la mi le na lang bete je India ram go COVID-19 harari drasam dulia gai kdai dele India ram gen jmai ri mai kun takang kaim dai long na plan te je case ke chi be pa kdai be lang na ja chang himre ma dai ja hai na ja rak te set ke me je case ke chi be tu pa kdai dele je sale plan te je India ram ge COVID-19 harari kenen ratau gai me crol ma dai je lak reuza changrak skui kana ja haim nge jang kai kana men ratau gai jala mai le zai chuna te je India ram ge plan hararit COVID-19 genen rajaba me lak rete se je changrak se me dai ja hai sukui jaim reus na men rajala mai le zai injinai ri mai kon ta kang kaim dai long ne COVID-19 hararit genen ralu je idai di me lak chum je changring eu kana ja hai sna ja rak sem dai me idai di te le zai plan te je India ram ge COVID-19 hararit gene idai di me krol ko chum ja rak se sna ja changre ko chum ja haim dai ja rak skui me dai me idai di te le zai injinai ri mai kon ta kang kaim dai long ge India ram ge COVID-19 hararit gene chai di me
haite se je rak skui gu chome chai di zai planet je indiram ge covid-19 hararit kine chai di me lang ma dai je chang rak skui ma dai je rak skui ket me chai chang delei je sale na mai gu Zeme News Ma Nsa dulia ba egena loi ga delei ni ne pegai nking gai be big na haim na je msi delei kan ga je ai po channel share like je subscribe te ga lo je haim na je kem gai delei klum